Shembe ngazo zonke izingilozi ezingiphethe. Ngiyacela Shembe ongcwele ube ngakini. Ngiphe Nkosi lokhu uyungipha abantwana bakho mabesuma beguqe phambi kobuso bakho. Nami ngiyacela Shembe ungiphe khona. Angazi Nkosi noma ngizolahlwa yini. Ngoba ukulahlwa ngeke ukwazi. Ukuthi ulahlwa kanjani. Ungajabula wena uthi awunamhlanje na uShembe unginike inkosi ngase ulahla wakho. Ngiyacela Shembe ngangilahli. Bekinovalo Nkosi yamakhosi ingazi ngolwane. Ngivale endlini lashona izolo ungazi kwenziwa yini. Ukuthi mawuthi kudla umnyango ngizoshaya uvalo kakhulu. Kanti Shembe ilelizwi olinde kuliphosa kimi. Shembe ungangilahli. Ike ngathi mangena lapha etempelini sengijabule. Selungiyekile luvalo ithi cha lapho sekuhalala. Ayisho ukuthi intambo seyiphose kabanye. Ngambona abanye abafowethu lapha ababili bengekho bebuya late. Asithi awusho ukuthi inkosi yamakhosi intambo iphose kubo. Kanti akunjalo. Shembe izwi lakho lifana nokufa. Ngoba izwi lakho mase liphumile liphumile. Umuntu mase kuthiwa ufile usuke efile. Songabe seshintsha lutho. Ziyamiswa zonke izinto ebezokwenziwa. Ulindele lo muntu ohambile emhlabeni. Nawe izwi lakho linjalo Shembe ongcwele. Saphuma isonto. Ngangena edokodweni. Sengikhululekile. Ngaphuma edokodweni. Ngithi ngiyothatha lokho ukuchajisa. Ngaleya ngahlangana nobaba uMdluli. Wathi thelezikise kuwe. Ngathi awu wangiphinda lokho. Ngathi Shembe ngenzeni. Walibeka izwi elifana nokufa. Shembe ongcwele ngiyacela ube ngakimi lesikhathi samanje. Okokuqala ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga kusithanda ukungaka. Lapha emzini wakho ongcwele waselinda. AwuShembe omkhulu. AwuShembe akekho ngangapha. Hayi bekunzima. Uzwa lapha nangapha. Bethi hayi inkosi ayizi namhlanje na elinda. Manje bengoze bemfonela ngapha nangapha angazi benashwa nini. Bemfonela ngapha nangapha bethi kwenzekani ngapha elinda. Ngithi mina ayi silindele thina unyazi bezulu. Amen. Ngoba namhlanje la sikutholile sakufumana siyabonga Shembe ongcwele. Sibonga konke osenzele khona. AwuShembe sithanda. Shembe sithanda kangaka. Isihlabelelo mangaphosisi 288. Nami engikhonga ngaso ezulwini. UShembe nami ngizwe. Ngizohlabelela isihlabelelo 288. Ivesi yokuqala, ivesi yesihlanu, kungenzeka futhi nevesi yesithupha. Ngizoweqa inkosi yamakhosi. Nkosi Thixo.
ngisaba into lovalo ihlala nginovalo sonke isikhathi shembe ngesibuthele phambi kosobakho wedwa uvele ezulwini amen kodwa shembe ngcwele sibuthele phambi kosobakho sihlukahlukene ngoshembe bethu kodwa wena ubuwedwa uwedwa shembe kodwa sihlukahlukene ngoshembe bethu ngoba mhlawumbe wakho ushembe ucabanga okunye umcabangela okunye nami ngicabangela okunye ngike ngaphatheka kabi inkosi yamakhosi ngisuka ngiye ngithande kodwa ngazi ukuthi ngithanda kanjani lo muntu angazi nami ukuthi ngikuthanda kanjani futhi ngikuthanda kanjani ukuze ngibone izulu lakho Nkosi yamakhosi lapho ukhona ngiyafisa ukuthi ngibe khona ngikuphelezele nje ukuphelezela ngijike wena endleleni mangibone wena shembe ukuthi uphelele amen ngasuka inkosi ngesonto isikhathi senyakatho ngasuka bathi ayizubona inkosi ingena eSwazini ngahamba kusenkhosi ngingedwa ngicela uthando ngifuna uthando ngafika inkosi yamakhosi wangena eSwazini ngasephenduka ngaba lesifiso namhlanje futhi usubuya futhi lokuhlabeza khona ePort Harcourt kwangenzeka inkosi yamakhosi khona indawo yakithi kuthiwa kwakushayela imoto yafika khona ithi impahla lapha sengijika inkosi yamakhosi ngihlabeza wenzekana ngicela uthando bantu bakho sonke umuntu nothando lwakathanda kalushebe omunye uthanda ushembe kangangokuthi uhlabe wakhe yedwa omunye uthanda ushembe kangangokuthi ufisa ukuthi kubonakale kwabanye kulunge kuye uthando lapho njalo naye lolo siniwe uthando ungafani Nkosi ela nami uthando olungele wena abanye bafisa ukuthi bonakale kwenye indawo zelunge kubo uthando lwakhe njalo uthanda wena njalo shembe wedwa wena kodwa uthando lwehlukene sengathi shembe ungenza uthando lwethu lufane kithi sonke lapho khona nomunye ejabula ukuthi ushembe ukhona amen lapho khona ejabula ukuthi ngibone ushembe esendaweni ethile kungabi lokho kwenzekayo shembe yasithanda Nkosi yamakhosi ngeke ngulibale lokho Nkosi yamakhosi ngakwenza inhliziyo yami awusiyabonga shembe yasithanda shembe amen awe yasithanda Nkosi yamakhosi hawo kwenzeka umlando endaweni yakithi ngiyabonga angivusi amanxeba shembe usucishile konke lokho kodwa ngikhuluma kwesenhliziyweni yami kwenzeka umlando ezweni lakithi elundatonga esibhedlela samakhosi kuthiwa umgidi yaphuma impepho ayikho ake ngikhuluma kancane ngempepho ngelinye ilanga Nkosi yamakhosi kwakulapha emakhosini ngikhuluma ngempepho impepho iyankulu impepho ikusindisa umuntu nomuntu sathi lapha emakhosini Nkosi yamakhosi sasuka nomakoti wakithi sayelapha emakhosini sathi ngayithathi impahla zonke kanti kuzokwenziwa impepho leso sikhathi leso umakoti wakithi ngokuthi idokodo lalisakhiwa wasethatha nawo abantwana benkosi asibebuye ukubheka sinene omunye athande omunye wona uNazaretha ngami ibona uNazaretha ngawe usethatha ukudla ukuphekela lapha kubo noma edokotela la kubo kwadumisa abantwana benkosi ngicela uthando ngathi lo thando saba nalo sonke amen manje phela usathatha sebeka lapha edokotela ufika uthi shwathi manje uthi shwathi lapha edokotela usiyavuvala kahle uyahamba uyasebenza sekumanyezela impepho seyahamba ngaphambi ukuthi empethweni
sehambe ufike uyakhe uyadosa uthi maestro kangikhuluma ngawe Shebe madoda kodwa ngingabekile kanjena lokhu abathi wathi yimba eyokufaka idlalo bantwana benkosi wayesekwambule lokhu ukudla wasekuthandisela hey akushefu qondwa into manje ufuna ushevu phakathi kwaManazaretha awushevu kube awukho abangakho sazi wafika wakuthi wenza esha kanti izobizwa impepho ukhuluma ngempepho bantwana benkosi lena esesilwa ngayo sekumangika angeke ngiyilethe impepho endaweni ngathi impepho ngayakho impepho ngashela wafike wangena laphana esifubeni lapha uyoma wabiza nangu umshumayeli uDumisa ngizokubuyisa Ntokazi ngiyasha mshumayeli amanzi asazokhuluma bantwana benkosi waphuthuma namanzi uthi ngathi Xosu impepho uthi ngathi Xosu impepho ngayiyinya ngasefaka amanzi bantwana benkosi ufika laphana emontweni encane ngibona umuntu ufuyela lesihlalo uthi sha akangitheni lutho kanti uyasha wayesha kanjani phakathi kwethu samaNazaretha kangikhuluma ngempepho ngilapho nje bantwana benkosi ngikhuluma ngempepho uthi ilenkulu sahamba la sihlele lo baba la ulele umuntu ulele lokufa mangifika ekhaya ngifike umuntu okhonze impahla inkomo ngifike ngiyambeka kanjalo ngidlule nginkomeni ngithela iphezulu le emabhedeni khona lapho emabhedeni mawubheka wakhanya uyakufonela futhi omncane uthi imputhu kuphi ngithi mina ngapha inkomeni ngifike ngiyofela inkomo uthi ushima kodwa ngithi mina ngishepile uthi awubeke emuva kodwa uyafa lapha bantwana benkosi ngabuye emva basafike inkomeni cha ngikhuluma ngawe Shebe kuba ongekho ngabe anginayo inkosikazi ngabuye emuva bazama ukuthela ubisi bakuthelela ubisi manje ifika umuntu esabeka umuntu sekole umlomo ubolile umlomo zithi ingane laba abazukulu ngithi enkulu ungene lapha uyamfihlela mina ungena lapha esegaqa amadolo wazongena ekameni lakhe hawu kodwa Shembe ngiyabonga Thixo engcwele wasebuhleni baManazaretha ngiyazizwa ngoba nawe ukhona uyaphila ibongo samaNazaretha engathi ngidlulisa ngisakabo dokotela abahlolayo bathi bumkhulu Shembe ngiyabonga lapha hambe khona kodwa uyaphila ukhona yakulalela ibongo samaNazaretha kuba ngempela lephetho ke esesiyibanga ke siba ngilobalo bepashele bepasezulile ibongo samaNazaretha baba kwabuhlungu angivusi wona Nkosi yami angivusi wona esiwaqitshwa nomuqitshela kwabuhlungu Shebe simlindele ngayibuza ukuthi umuntu onjani silinde uShembe yingakho ngithi umuntu nomuntu noShembe wakhe lo Shembe wakufuna bekuhle ngakuye komonakalo angazilinda Shembe lezeni lezane kwindaba yaseNdukulu njena nayi yabenkulu silindele so hayi impepho ayikho wawathini wena mina ngangathini ngakhipha ngokusobala abantwana benkosi bathi nala ayikho ayikhiphe sikayisiza ngelini ngathi asiza ngelini bantwana benkosi azange ukubona Nkosi ngathi asiza ngelini bantwana benkosi kodwa wasithanda kunjalo Shebe wasithanda kunjalo Nkosi yamakhosi sazama abantwana babantu ngiyabonga ingane kaShebe ngiyamthanda Shebe abanye uthi uDumisa osinisayo uthi abanye bathi behambe bekhishwa beyosina bekhishwa awusizani nakubonakala Shebe kodwa uzama silaphi siyabonga Shebe ngcwele umanje Shebe siyabonga ibongo samaNazaretha
hawu angazi ngelinye ilanga Nkosi yamakhosi ngike ukushayisa uvalo kakhulu ngoba ngeke udlule ngangiphangile khona lapha khona ungishayisa uvalo kakhulu inkosi ngiyasekulahla lokho ngathi inkosi ngiyasekulahla lokho shamba ngale ngikhulume ngenkosi ilanga lamalanga seyilanga lamalanga yenza umhlolo lapha ifika lapha eLindatonga mayifika lapha eLindatonga isalele nje kanye ithi ngabona amaNazaretha ecwila udangeni ngeke ngikhuluma le ndaba kodwa kusekhona lapha senyanga yesizulu nayo futhi ifika iqala ifika lapha eLindatonga ithi bantwana benkosi ithi ngibona umhlolo lapha ngise lapha eLindatonga uthi ngibona amaNazaretha esha Ibona amaNazaretha esha uthi ubaba omkhulu wakhathi waphosa lapha uthi mangithi eshiyo ethula bokushinyanga ezulu ethi thula ethi esha sathishiswa yini ushembe ekhona ephakathi kwethu sathishiswa yini wathi ushembe ephakathi kwethu sabe sisha kwenze njani bantwana benkosi awu Nkosi leke ungangaya shembe ongcwele ukwenza umhlolo endaweni yakithi lapha eNkozana ubaphathisa indlu yakithi awu shembe hayi suka ukwenza umhlolo ubaphathisa isilo wabaphathisa isilo kwaze wabaphathiswa nezilo zomhlaba bonkosi bakaNazaretha uthenga linye ilanga kwaphele amanzi sengithatha imoto ngihamba ngiyalophongolo kwamasipala ngifike ngicela amanzi esizweni mangaphosi siyakwasithole lapha phesha kweNkozana ngiyawuphela amanzi hayi iyanginika lezi amanzi ithi uNazaretha yini ithi yebo uNazaretha uthi hey ngibone umhlolo mona uthi ngithe uthi ngibambelekile lapha ngilapha emsebenzini uthi ngathi ngasuka ngo8 mangifika lapha na eNkozana shebongcwele hayi ingcwele uthi mangifika lapha eNkozana khona ibridge lapha khona indawo lapha ewela ezansi uyewele lapho ke bese uyela emzini wakubo lapha phesheya mayiwela lapho uthi ngiseza nje ngifika kuyakhanya lapha uthi ngathi ngibuka amalayithi ngibona amalayithi akhanyisayo lapha kodwa kuyakhanya hawu yile akhanyisayo uthi khona lapho Nkosi yamakhosi uthi ngabona abantu abagqoke ingubo ezimhlophe njengani eNazaretha uthi futhi bangabesilisa zizinde lezingubo zizadina phansi uthi ngathi ngiyadumisa ngayishaya imoto bese yatima lapha ehlabathini uthi ngayishaya lapha imoto uthi kodwa ngibone ukukhanyisayo shembe uma ukhona wena ubabhalisa izilo zomhlaba ubabhasisile izilo zomhlaba lapho ngakhambela kancane sikhona ngempela Nkosi bakaNazaretha ekhumbula ngelilanga umfana wami cha ngikhuluma ngawe shembe imanga zakho ekhumbula ngelilanga umfana wami ophakathi eyofuna inkomo phezulu lapha mayifuna inkomo uyahamba wehla ngomfula lona iNkozana amanzi maningi nje mayifika lapho ufika inkunzi mayicebezelayo inkunzi kanjena iqhamuka kule ndawo angiyazi ingwendawo angiyazi hawu uthi bese eza mayeza ithule nje imile lenkunzi cha ngisho uweshembe okwazi ukuthoba izilo zomhlaba ethi mayiseseduze uthi bisiphamisa ingqina manje siyabukisa lapha endleleni khona isigqoko esihlabekele lenkunzi lena ithule nje kusho ukuthi phamisa ingqina isho ukuthi ayisize isikhiphe isigqoko uthi ngakala besenza esingcomula isigqoko uthi ngakala esingcomula isigqoko isibeka ingqina phansi esikhundleni sokuthi be ingqina kwaphenduka amaphiko kafishi
kodwa ushembe uyayithoba zonke lezo zinto. Ngibonge uSimakazana. Ishembe mkhulu akekho onganawe. Siswele ezokumbonga nje yasekhipha Nazareth. Ngelinye ilanga Shembe ukuthi angikhulume lokho ngoba uthi uShembe unyazezulu namanje kusekhona sadubile. Noma sifika mhlakani kusekhona manje udubile. Ushembe bonakele ebona nshobani ngane encane. Ngelinye ilanga angikho msebenzini. Nkosi ngoba sikhathi kamhlala sakho sobukhosi. Angikho msebenzini. Sekufika umfanekiso wakho. Wawuseyizizwa Shembe uNene. Ngicabanga ukuthi lokho kwenza ukuthanda bathi kuyathanda ngosemakhosi. Hayi, angithi ngiyathanda ngoba ngazi ukuthi owakushaya ukuthanda ngithanda njengami. Nawe uthanda njengawe ngowakho nami ngithanda njengowami. Angikho msebenzini. Lapha khona indawo kuthiwa Memene. Iyafika lensizwa ezulu. Eyisizwa nje. Ihamba iphatha ibhuku edala, ibhuku edala, lebathi notebook lendala. Ibhaliwe le notebook. Ibhaliwe ngefana lompheni ukuthi kudala yaphala nje. Ngoba phela asekabafana nompheni manje. Iyafika lensizwa ezulu. Ifika emzini waZulu. Ithi kodwa sikuphi ithapele likuphi la. Khona umama bakhona abantwana bakhe. Uthile esithweni. Uthi uyasabeka nomuntu. Uthi bese mtshela ukuthi angifuna ukungena ekhaya lomuntu. Uthi wathi hamba nomuntu asenyamala lomuntu. Banguwe Shembe. Kodwa ungaligqoki leli bhanti lasezulwini. Kodwa ezulwini kwasekwaziwa ukuthi usukhona. Amen. Manje lenkosi ihamba lesizwe sezulwini. Ihamba lesizwe sezulwini izifike ekhaya. Yakhe koma umuntu koyaza kufika kule ekhaya. Manje ngene ekhaya ithi ukumnumzana la ekhaya. Uthi lo nkosikazi akekho semsebenzini. Uthi thina boShembe nendaba. Oshembe lasho bathi thina boShembe. Uthi thina boShembe asilale emzini umuntu lapha ongekho khona ubaba. Uthi akekho ni umhlabulu lapha eduze uzuzwe. Akekho umhlabulu lapha eduze. Uthi ukhona umhlabulu ukhona namanje yalizitwa. Uthi ukhona umhlabulu udayikholwela lakho. Ithi lesizwa yakwaZulu ukhona nami yangizwa. Uthi ngangalali ngangisethandazi. Ebuye emile ongena lapha ekhaya. Efike khulume konke. Uyeke wazokhomba le ndawo bayayazi ukuthi amakhosi amandla silungisele indawo yakho. Uthi nande olenhle kangaka. Amakhenge ngaShembe umuzi. Ukuze ethi uma yala wakhangela aphumule khona. Awu lezi sisibuza manje imibuzo. Hawu. Ayikhombe le ndawo lena abantwana benkosi. Ehlale izinsuku ezintathu. Uthi lona onkosikazi wakwaPhezi. Uthi bese cela uhamba ngololu suku lesithathu. Uthi bese sihlazi angugayela umphako. Uthi bese mgayela umphako izelo umphako. Uthi lensizwa yasezulwini uShembe noNkulunkulu awazi ukuthi uyoza kuwe enjani. Uyobagqeka ezinjani ukuze umamukele ubone ngempela nguye. Amen. Bantwana benkosi. Bathi mabefika lapha hlazi akubona lokugqokileyo akufanele. Bantwana benkosi bathatha impahla. Abagqokise lokushembe yazi. Babagqokisa abasiphosa sakhe. Ushembe inkosi ngatholi impahla zami. Kodwa wayisenziswa. Bantwana benkosi bathi bethatha ibhanti nebhulukwe neshirt bathi bemnika uhlazi. Sebefika bangitshela mina bathi befike umuntu wakhazi lapha. Esifike sabona indlela begqoke ngayo. Asesimthethele impahla zami. Ukuthi izinto zonimpahla. Bathi lokho lethile budgetile. Ngibathola bathola inkosi lezompahla khona akho bathi yahleka yini. Ushembe lo. Kodwa ufike isikhathi sokuhamba besuku lesithathu. Ushembe wathi phezulu isizwe wathi khona lapha ubheki. Wamthatha ngemoto yethudoze. Wamthatha ngayo zobeka kwaNongoma. Nanga uShembe lapha ekhayisa khona. Ngenkathi embeka kwaNongoma uyahamba lesizwe wakwethu.
eubheki iyamvulela ngale ya wesihlalo esifanele lapha lokho lapha ahleli ngakhona uthi wathi kuphuma ngapha sabona ushona ushebe lo sekuthi ngelinye ilanga sala indaba enkulu le ndaba evela kumuntu le ndaba ethumelisa wokumuntu siyahamba sonke siyakhona uyahamba nayo bayangena lapha ngaphakathi uthi ngiyayibona lesizwe lena yasifana nelono owaye esekhaya ngathi ngempela nje uthi kubhaliwe la uthi igqoke into sengathi isikipa kubhaliwe bamkhulu lapha ngemuva uthi kunesithombe sababamkhulu lapha ngemuva uthi mase ephuma futhi lokhu lona hayi sisole isikipa uyazetha umfishane kokushaya ukuthi ezulu amen yazizulu ukho kunye hawu lokhu ngenkathi seliphuma igama awulokama ngenkathi seliphuma igama le uyangifonela uthi hawu uye ngempela nami wayefika ekhaya kwaphelezi nona omenye igama lakhe ayibona awushaya wayibona kayisakithi wayibona isathi saqina ayi khaba tona benkosi makukhona engakuboni ngisho kwathiwa yini nje ngisho kwathiwa ngingene kuphi makukhona engakuboni bese ngiyeyini futhi ngicela umqashile ngasokusesikhathini ngicela ngicashele cha ngiyathanda Nkosi yamakhosi ngicela ukuthanda ngicela incwadi izihlabelelo 139 ngizocela abafundi incwadi 139 Shebe siyathanda ngiyithanda ngiyithanda amazwi lokho kushebe uyamthanda yini uthanda kangakanani umthanda wena uwe wedwa laba abanye abantu abaNkulunkulu bona ke ezinjani lokuthanda sokugodla kulo wakho ishaya futhi Jehova wena umhlolile hawu Jehova wena umhlolile uyangazi uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami uqonda umcabango wami ukude uyalinda ukuhamba kwami futhi uyalinda uhamba kwami nokulala kwami wazana nezindlela zonke zami shabu yazazi ngokuba alikho izwi olimini lwami nakuba nje alikho izwi olimini lwami bheka wena Jehova sewukwazi ukuphela kwalo inkosi sefuyithu awushe Jehova unjalo ngiyayela ukuthi angikhuluma nawe shembo ngcwele ngigcwalise laba abantekenteke ukuthi hayi sikuphelele ngelinye ilanga ngiyahamba khona ithembele lapha phezulu ngamaduma bayazi amaduma bani ngivakashile khona ake ngivakele leso sikhathi ngifika kuphethe umntwana okusabaseke uNkulunkulu kaNkulunkulu mangifika laphana ngibeke indaba kaShebe ngibeke bese ethi awu mvangeli ngizengumvangeli ethi umvangeli sicela usukumise la unkosikazi awula ngibele sukube lo nkosikazi ekhuluma indaba zakaShebe uthi lo nkosikazi cha umuntu kaNkulunkulu uthi mina bengamazi Shebe mina benginenkolo yami nje iyakubona ukukhanya washo njalo babeka kanjalo benginenkolo yami ukukhanya kuthengenye ilanga ukuthi umuntu abamba babebuka iTV kodwa kwasedumile ngizama bakuyini manje semphosini ngikhohliwe wakudumile nje ngela ngabosebe uthi kwasekhuleka umuntu uthi kwasehlabele isihlabelelo yena zizelo
mame lo baba uhlabelela lezi hlabelo uyesabeka usabonisa ngelendini uthi hlabele njalo uthi ezeqede uthi lo mame lona usuka lapho leli gama langena kimi uthi namanje ngihlabele ngekhanda ngokungahlabela loya muntu kwakushebe bokusebenza ezoqalisa ngonyasi lwezulu loluphambi kwethu ezoqalisa ngalo uyasondela lesizwa leli esezulwini ifike yanqonqoza uthi lo mama ngena ufike yanqonqoza lesizwa futhi ngena ufike yanqonqoza futhi usemkhatha lo muntu uthi ngena kathi ngibani ngena uthi ngenkathi isikhundla sokuthi yangena uthi iphi indlu enkulu thina boshemba singeni kulezi zindlu zenu wayikhomba indlu enkulu bahamba ngengane bamlandile bawahlamile enkulu uthi mina ngishembe lona akazi lutho ngoshembe lo muntu uthi mina ngishembe lokuthiwa yilanga lamalanga uthi lo mame uyaqasisa nje uthi khona ushembe usifamani khona ushembe kanjani inyanga yezulu khona ushembe uthi okhona kumanje yunyazi lwezulu uthi mina ngiyilanga loshembe okuthiwa yilanga noma wakuthiwa yilanga uthi lo mama ngilalele njena angazi mina ngoshembe batshela benkosi wafika ikhuluma zonke inkinga kuyo usho mama wafika ikhuluma zonke inkinga wathi ke nawe ufuna uye lapha esodweni lapha phezulu uthi lapha lapho ukhona uthi inkosi yamakhosi ubisazi sonke ithi lapha eqhumeni segqumeni ithebele segqumeni isabelo uthi into yasezulwini ithi akukhona eqhumeni kusesabale kubi kusho inkosi ilanga lamalanga uthi womoshembe bebanengangaka ngithi kupho yena yona uthi hayi kanami oshembe babaningi ushembe uyedwa okhona yunyazi lwezulu ayibona sabanazo asibene ngonyasi lwezulu asibene ngonyasi lwezulu asibene akekho omunye okay silapha eJudiya kufika insizwa zalapha kombuzi mayifika lezi insizwa bayeza kimi njengomfundisi nje unyaka odlule bazocela nazi insizwa lesizwe leli kukumele la ekanyeni ungayazi into esabekayo ikumele ngaka hawu ifike ukha usibonile ithelezi thina abantu bathi ngokomthetho yini ngoba umthetho lapha ndelethi hawu cha sifuna ukubona inkosi angazi ngizozama batala benkosi ngaya kubakati besamo ngayocela sahlala bonke hayi into yasezweni ayikaphumi ngaze kuyela emgidini mabuyela emgidini ngasecela ubaba nami umnikani wami mfowethu uyosela naba abantu abasiwa Nazareth batala benkosi kubalulekile ukuthi ushembe bathandene abantu abezekushembe kakhulu abasiwa Nazareth awamsiza uMasibuko batala benkosi wamsiza uMasibuko ehamba wabasa laphana into yasezweni yafika yathi abathenga amafutha namanzi bese begeze bese begqoka ngayo nangempela bathe sebephuma ngagijima futhi ngaya kubo ngihambe kanjani sibonile sitholile isibusiso sikuphethe ngokuthi senophila inkosi ibusisa batala benkosi laba bantu sebehlulekile beze lapha ebenediction wona sebehlulekile bayithole ikhihlo ivukele esabekayo esabeka lo muntu loyo kobuye lapha esibhedlela batala benkosi ngoshembe lo owunyazi lwezulu yapheze iqhumela amazi shembe indlela zakho ayikho ukuthanda umuntu nanje abantu bazokuphendula angibabodi sibiya funa bebaza ngoba angibabodi laba bantu ushembe basizi ayibo kusebenza hayi shembe mkhulu shembe akekho nganaye ngelinye ilanga awu
ngelinye ilanga ngafuna umsebenzi ngakhula washeshe washiya ubaba sibancane ina 14 years sakhuliswa umama bonke imali sekuzima mama nalokho kudayisayo siyathengeka sethenge umsebenzi le ndaba ngikhulumela wena ngikhulumela finami nawe futhi ofuna kushebe futhi ayizangifikela kusheba kulungile kanti indaba inguwe ngikusho lokho ngoba umfundisi wenkosi kube sesenikhulule le ndaba kanti indaba inguwe bantwana benkosi ngahamba ngawufuna umsebenzi yayisatholakala imisebenzi ngesikhathi cabanga 1980 babaphosisi yayisatholakala imisebenzi ngafika ngicela umsebenzi ngicela umsebenzi ngihluleke izothola iqasho laphaya kuzothola khona mina ayi kungaqashwa kuzoqashwa sengambili indaba yayini nawe futhi indaba ngaba uwe ngaye unyazile lesizulu nezintwa indaba inguwe ngishoba nabe indaba yayini bantwana benkosi ngibathe kokusikhathi senyanga yezulu leso sikhathi ngihamba ngiyobika inyanga yezulu Nkosi yamakhosi ufuna ukucela umsebenzi ithi Nkosi yamakhosi na umsebenzi wokukhona nje awubinga umsebenzi wena Nkosi yamakhosi yacela ngiyilanga ize ingikhahle ithi nanku umsebenzi wakho wena uzothi bantwana benkosi lapha ngihamba ngiyakule ndawo lena lapha ngifuna khona umsebenzi thoka yaqasho noma kanjani lofika kodwa bafika mina kungabikho lokho ngelinye ilanga khona isizwe lapho kuthiwa indunakazi wakuthiwa nasemsebenzini wayinduna kamkhuluma ngawe mhlawumbe nami engifika kushembe awushembe sembatha kwezindlu indaba ingowe ithi lento hamba ngesikhathi esithile ngeke uzoqhaliza nonke labafana banazaretha ngoba iqhathi lokho nonke sijabule sonke ngasuka ngenyawo lapha esikhawini ngiya eShasini saba lezi zokuhlola ukuthi zikhona lapha hamba nazo zinokuthi bazobele nahlala kwenye indawo bantwana benkosi sihambe lapha silapha kufika lapha sey befike lapha bafikayo sifike simcinga undunakazi thuba naniyancika indaba yayikimi nawe mhlawumbe indaba ngabakuwe nawe yasinga nalesiyacina bantwana benkosi kwathi kwasemini ngalelo langa kwabasemini ngathi ayangibuyele emndumane ngathi mangisuka sengihamba asenza qhaza zonke izinsizwa indaba yayini ngayilanga ngathi ngaboshwa usiyamakhosi ngayilanga ngathi ngaboshwa boshela izi ngakhazo izinsizwa zabona kubanza kwaNkosi inkosi ilapha kwamthetho zangigibeza ngahamba ngabona inkosi yamakhosi ngasengala khona kwasuthi ngakusasa ngasengiphenduka sengibuya ntambama lapha khona lezi ngane lezi ehamba usuku ngangijayele ukuqoqa into eyodwa ibhanje elibisholo kanti khona lapha biyasende kanti uyoqhamuka isigebengu lesigebengu sifike izikhwama zalamantombazane ahamba usuku mama sifike bagijime bengene lapha ebiyasende lapha khomhlova lapha bafike bengene khona efengene khona kangeni isigebengu lesisiyedlula sigijime lezi intombi ehamba ebusuku ziyocinga umuntu owukuthi nokuthi lapha alimbonanga cha simbonanga mbani ogqoka ukuthi nokuthi lapha hayi isizophezi ifika kusogqoka ukuthi indaba yini hawu bantwana benkosi ngiyafika kuseni ngihlala ngaphesha kokhula ngiyafika ekuseni umzimba ukhathele kanti sebehambe bayokuya lapha e-police station mabefika lapha e-police station bebika indawo hawu nangamaphoyisa sefika wayiphoyisa lendika lo muntu maphosisi mabefika lapha bathi uThelezi sebezongalaba ukuthi uThelezi othi ugqoka into enjena bantwana benkosi yini uThelezi bantwana benkosi ngathalo zithi somaza amantombazane azi ukuthi mina indaba yini ngahamba inyanga yonke bantwana benkosi ingene itongile nje indaba yini njalo uzofika ngizophupha ngiphethe ingane engazi kanjani ngisemncane isikhathi ngiphupha ngiphethe ingane hawu
ngaboshwa ngahlala ifika lengane futhi noma ngilapha eNkandeni nazi imanga kaShembe inkosi yamakhosi yayilapha inyanga yezulu yayikhona lapha ilinda kwambika umama nkosi yamakhosi umntanami oboshiwe kodwa uthakeze lutho ithi into yasezulwini inyanga yezulu ithi ayiqinisela lezulu uzophuma ngiyasebenzisa kanti umbika nje ngomsombuluko kuzobe kuthatha icala lami lokuthi ngiphuce amantombazane ikhwama uShembe bantu ngingane zami intombi niyutho ezulwini niyukhiye ukuvula amajele ngenkathi bebika lapha ebusuku ngiyashinda uShembe eyibonakalisa kimi khona lapha ejele kwakuthandaza lapha esikhathi sobandlululo impela sengizimpela bandlululo ngenkathi njalo iy'bosha zathandaza amakhona ezithetha amacala bethandaze bese bethandazise nango okwashembe bese ngiyakhohlisa ukuthiwa ubhantshi yakwamthethwa namphosisi ukuthiwa ubhantshi azithandazise lokuthezi namhlanje bese kufike imbiza uShembe fike imbiza Shembe ongcwele nabo abantu bakho bacela Nkosi befike bethethele amacala wakuthi noma ngasiphi isikhathi bephume bebuye bephelele mabeyishumi bephume beyishumi buyafike beyishumi ngambiza noShembe lona oyinqaba yethu yokuphephela ngambiza abantwana benkosi uShembe wangizela umhlolo baphuma bonke bagwetha abagutshwayo baphumayo ngalosholo yena ngokusanaza lofika nami lolusuku lokuthi liyothetha icala lami sebikile into esezulwini inyanga yezulu ngilele ebusuku mangilele ebusuku awunazi intombi niyukhiya ukuvula nazi intombi ziyahlabelela lezi ntombi zithi zangena ngombobo kakhiye batshana benkosi zafike lapho phakathi ejele zafike zahlabelela hawu ngaphaphama ekseni ngayitshela iboshwa ngathi namhlanje ngiyaphuma ngayifihlela igugu lami ukuthi yini batshana benkosi ezingiboshwa lethi zingiphathise imilayezo thina singabasendawo ethile mina ngaqokeleza ezindlini yomlungu bongiyela bazo basekhaya ukuthi ngiboshiwe mina ngasendawo ethile ngenza ukuthi bongicelela ungitshela basekhaya ukuthi ilapha ejele bantu benkosi ngafika lapha ejele ngafike ngama ngatholoza ngambona umama lapha ngakhala wangibuka lo wayezothetha icala sizothetha yini afika wangibuka nangikela ukukhala ngomama ngibona ngikhanda wathi phuma sibalibane icala likho kuwe ngaphuma ngomsana ngambokhiswa
ingane angiyiphuze kosamakhosi lendaba lena uzoba bayizwe kahle kanti indaba ikini ngangosengane eyaphuphumayo ngaphuphumela futhi ngangakagama nasemncane yayiphuphuma ingane yakwethu hawu ngenhlanhla ethile kwatholakala umnyombo ukuthi hayibo khona ingane eyaphuphumayo umsebenzi unawuthenga njalo kanjalo ngale yathola peace job lapha ASAF bathola benkosi kuse kanjalo manguthola peace job kwakuye thola isiphalethe ngazi baphoyisa ngiqoke kahle ngokuye kahle ile kahle uyithi fathi mahalo ngakhola 80 rand ni mawuqoke kahle unika u20 rand phezulu kwe100 ngikukathela wasebenziswa phambi kwabanye ama-security kodwa ebusuku ngade ngiyibona leyo ngane ngasuka inkungu kimi ukuthi indaba ikuphi ngade ngiyibona uthe ebusuku sathi ebusuku lena uthe ebusuku bantwana benkosi lona obekade esilokhu sincoma laphana ufika ngiyahamba laphana nalekade ngihlizile izulu likhona amakhabozi kwakuthatha kufaka kodwa umlomo alesikhathi sobadilo ngade ngcono indaba yayini bantwana benkosi cha angiyinqobele indaba indaba isokwenzeka sekuvele ukuthi hayi ingane yakwethu eyaphuphumayo lena angiyowenza umsebenzi ngabenza umsebenzi yathela igama ezwa konke yaphela inkinga yini ngokuthola umsebenzi ebonkusanaza amen khona 36 years ukuthi mina ngahamba ngayibonga inkosini emakhosi ngihlale 36 years lapho ngizangayiphumela nje wenziwa lokho nalokho udilizo ezokungadizwa mina kodwa ukuthenga yina nendaba lapha engiqonde khona bantwana benkosi mhlawumbe nawe uzoyizwa khona uthenga yilanga bakuphuma emsebenzini ukuphuma ebusuku mawuphuma ebusuku emsebenzini wathi lelele kuthunga kanjani khona umlala uyazi umlala upha wathi lelele kuthunga hawu mangibona hawu nasenza indawo la nayina nezolo nabo bathi bayibika kuye hawu bayibika nezolo yabuka hawu uthi umuntu la indaba laphi khona uthi umuntu kulizwi elavela phezulu lithi uyazi ukuthi kwenzekani uma uzocela utho enkosini la ngithi mina ngazi uthi kwenzeka kanje mayithi kwenzeka kanje bantwana benkosi ngabona khona lapho ngabona indlu eUrondo ngabona singiphakathi endlini eUrondo mangiphakathi wasebakhona inkulumo lapho uthile umuntu ushembe ukhuluma lapha kulendlu lena kukhona kuswela esililini sabesilisa kukhona ikhaya lidala abanye kusekho ngishindwele kuze kugcina omncane lapha phezulu emsamo kanjalo futhi nasezamuyeni kasini uqala omdala kuze kugcina omncane lapha phezulu uthi kwenzeka kanje uthi uma uzocela enkosini ithi izwi ushembe ukhuluma nalabo bantu uthi ngomlingo washo njalo bantwana benkosi uthi ngomlingo wakhe wasezulwini ukhuluma nalabo bantu nangisibani uzocela ukuthi nokuthi ngimnike la babe wayekhala lapha ekhatheni kuye bethi ngimnike kusemakhosi asimazeni lutho nike ngale ngokusifazana ethi nike kusemakhosi asimazeni lutho bevume bonke uthi uma bevume bonke uthi uyayithola leyo nto uthi ngomlingo wakhe wasezulwini hayi unemlingo ushemba wasezulwini bonke kufanele amen bantwana benkosi lithi izwi kuyenzeka ke yenkathi kuyenzeka ke yashintsha lendlu yaba yiyo lendlu lena ebengiyibona eqala kodwa ukhuluma kwashintsha kuyenzeka ke wafika wayibika futhi umuntu nami sifanele bacela ukuthi nokuthi uthi bavuma uthi bazivele ngane encane uthi basevele ngane encane lengane encane ithi awu ningamnika kanjani sifanele mina ngahamba ngiyihlule abazange benginake bonke abantu abavumile baphazamiseka ngenkulumo yengane encane yaphuma eswini baphendula mina mhlawumbe nakuwe ngaba njalo uyacela kushele awushele indaba ikuwe kanti indaba ikuwe
ngiyabonga Nkosi emakhosi ngiyabonga Thixo engasekile emanazareta incwadi yokugcina abasebenzi Ilisi khona 23 and 24 yesaba kusiyasaba ngisaba noma kusakuthiwa sokhuluma ngathi ngishona lena ngiyela khuluma bani ngiyasaba kusemakhosi ukuthula akube bazalwana nothando nokukholwa okuvela kuThixo uyise nakuyo inkosi uJesu Kristu nakuye unyazi wezulu ophambi kwethu umusa awube kubo bonke abayithandayo inkosi yethu Nkosi yamakhosi umusa awube kubo bonke abayithandayo unyazi wezulu amen inkosi kusebenzini Siyabonga amazwi amnandi sothula umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi. Sizovala inkonzo yethu manje nesihlabelelo sekhulu 24 Argent 24 sizocela umvangeli Mkhwanazi wakhona lapha ekhaya sona lesihlabelelo inkosi imbusisi. Nkosi busipha abantu wena